Umwancho mulgirili bono yaragirensemo yabono maragobane ngakende ngo kwaligania semesa ya mangana maya nyari go kumanyigati yaretore to kwaliganira kurwa semambya yarenge ntambe wekachinse chigabono chiyabo no maragobana mange habere kango kolekana inyirono obomo bwahukani go banyara go koletara yabo asorgo ngo ragusi mbakwana mangna bayigo abonchiro kurwa sechiro ya daraja mbili nigo bagendrete kwe murunganire na mange abayigo nto kweba ekero keliya bali mibagendrete kwenyiru achi county chonsi ime ananase county ya Kisii na baigone county ya Nyamira ayonsi aseribwa liongo chikoko sansamura na sebiro ebike bitalibosyo litirane nkoro kwa Vincent Onyancha. Na obomo bwa oka osewan Kenya Alliance ni go oba koretaro yabo asorgongo ruagusi asemambia jara ni go bachakarase county ya Nyamira maiga yumura ibeki ama kyawe Steven Kalonzo Musyoka okoretare yo nagotalera omo bunge boigo wensemo yabura buben momanyi asebasanga amange ananase county yo ya Nyamira. Ime county ya Nyamira omobunge oborabu Ben Momanyi oyora livyeganga yaye enene yokurwanira obogavana bwe county ya Nyamira naligania ekiombe kya oka ekugekora uno mosike Steven Kalonzo Musyoka hapa nyumbani vizuri. Tulikuwa tunapita lakini nikamwambia wacha tuanguze ndege. Ekero argo kwana asensemo ya borabu Kalonzo na mwakera Ben Momanyi ekoko una omurai orachi koreta amagenderero. And I can tell you as his party leader, I wish Ben Momanyi well as he goes for the gubernatorial seat of Nyamira County. I'm sure given that opportunity, the people of Nyamira will be acclaiming. In terms of openness, of leadership, yani simple person, I'm told ukitaka kujua kama Ben ameingia constituency, unaanza kujua wakiwa Kaplong. Bodabodas watu ukiona hakuna. Kalonzo nateba nabangete gotarere county ya Nyamira wangoiga erinde go chikora lichisera cyabo asaba menyi banyamira nateba tabwati bo bayigoro kigabana cyabo kamba abo bakorali omurayi bo ODM Raila Odinga. None of them is running for president. So I don't even know how you bring their names in. Because those are people working for Baba. And we wish them well, it is their constitutional right. Yeah. Two of them wanted to run for president. They are postponed or trashed it. One of them, Sister Governor Gilu, probably wants to be elected in Kitui County. She has to talk to me. Korwase County ya Nyamira, ginko reporteria Ndizi TV, editariane Job Maangi. Na togotikana nere Job Mahangi gotikara boigo asomo bubwa ukatokomera nere Ndemo Steven ekerokerio Kalonzo Musyoka wana bwatani bande banyarwe Kase county ya Kisii ego batarira musocho boigo batara asensemo yechiro ya daraja mbiri robocho rwa senchira yobo ikirano. Wapinduru ya mheshimiwa Excellency Steven Kalonzo Musyoka. Gati ya barayibaikirana setaro ya One Kenya Alliance yarekora una Steven Kalonzo Musyoka imeora wongoro wagusi na mona omojumbe boyabu Ben Momanyi omojumbe Kitui Central Benson Makali Duke Mainga Echate Andrew Mauvi gati ya barayivanda bakire kiama kia waipekoko koranda imeagusi. And so this being a leaders meeting, furaha tele, lakini kwanza tushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha Kisii County. Ben Momanyi ningo. Governor yarali. Nyamira County, my friend. Senator Kisii County. Nasababu watesi na uturabo. Karibu mheshimiwa. Asogo tinyo kumanyekana kwa waipa imeagusi. Nigorera aba MCA ikomi ime county ya Nyamira banganya goswa ime ya waipa amo nomo jimbe babasi Innocent Obiri oyonganye kiama gia Ford Kenya. Mimi najiona nikikuja kwa mlengo ambao ni wa haki. Nonyeigo nigo bamochi Musalia Mudavadi na Moses Wetangula asogo tamo bamabwa One Kenya Alliance.
Chubu na moyo hiyo. Niseme ama nisiseme? Sasa kitu walikuwa wanaita earthquake, mimi sijui ni gani. Leo wote wakuje hapa ndio tuambie earthquake sasa hapa ndio iko. Kwa sababu Wetangula amepoteza deputy party leader. Hiyo ni earthquake ama si earthquake? Gati yebinto mobwao kabwe yakire koko ikranamo na gutingia serikali yechi county kurwa ne obokuru Amayia ya Kenya na gokini uchumi wikakobe yechinsa emeronge bere na inye. Sadi uchumi umedhoofika na badala ya kuwa na pesa mfukoni unaletewa zingine zimeibwa. Sisi wana one Kenya Alliance tumejitolea bila hofu, bila chuki, bila kuogopa yeyote ile Mwenyezi Mungu kukomboa nchi hii na kuhakikisha Kenya inabaki ikiwa nchi moja huru. Wetere tareyu niko Kalonzo ene kibuna mobwa oka mbagendretene chinkwane bya mabinde bwata maganiyo goncherie nse ya Kenya buna yabo ilio kwene kinko bwa bare chikura chire bosi ase round yentangani. Uko tayari kufanya mazungumzo na like-minded political leaders ili tupate ushindi raundi moja. Ginko ripoti rigeta seni kia Ndizi TV ili etaliane Ndemo Steven. Na gotikana nera Ndemo Steven bono goika sense menda sokunyira abalimi ni gobono abalimi kurase county ya Kisii bali ne kibako gokria maega yekyombeke monge kumakatana Apollo Farmers Group kubwatana na kubekese yoko iwana ekero kiri muwaziri asensemo yobulimi Simani Nzarigo anyara kora umurebo omo yogo yokolekana se county ya Kisii omurikeito Mirdi Mumanyi nigaikira na sense mejo na gotwariganiria oroboti rokubwatia. Yoko kinya ebirango by'obolemi Gusii anene county ya Kisii nigo omwaziri bw'obolemi Simani Nzarigo kubwaterana ne kyombe kya Apollo Farmers Group babeka eseyigose MOU iliyogokonya abalemi ba Kisii. Igotore na private company ikorobunga Apollo Agriculture na nibwate warehouse igese Kisii urutware na barabo gosaini yendo tokoroka MOU yani uko igwana na barabo munanga kiga sigo gikokorwa bawo gikokorega siabase county ya Kisii gokonya abalimi jama na barabo esesa uri inengira yemo yo gokonya abalimi baito kyare kibesa cyabeire gutuboke konyora chimbusuru kiri batagete gusimeka na moyo na kiregento elinde basimeke banagwa kana maramara esesa uri kibesa cyabeire kike kidayigotoka. Ega ngenene y'omuroberi oyo nogo chakorwa ebimeri na mayo gochiase abalemi aserigolirike ase chintunde. Abago gikokoregasi neringa abalemi bakwirikia ase company yabo garoberi kire bagenda boye bintebi kibeso omulimi akoimokia onye binta koimoki byarenge byesiringi emyeyemo yawakana gisiringi komiri tangani omanya ko ebintebi byarenge byesiringi emyeyemo oendo osimeka omulimi umawansa wakana kibese chikurwa gosimeka simekire wansa wakana kibese chingora paka kali gesekera ligoika otoko kodi wakana eroni ya wose credit kiriya yaguna Apollo Agriculture. Nigo bono abalimi basemiwe wesokia na konyora ebimeri ebyo asebo igo baranyole insurance na maegelio. Company ya Apollo egokonya abalimi koba ebimeria na koba endo tokoroke insurance elinga ase bintu mulimi abekire mugondo konyora bile insurance kaba egasi yekere korwe karaba korwe bindebi yoba kobiro ne package yoba korwe nyabarwe ebi meria bigo cyusimekwa bituma kinende ebintu binde byose igo bakobirwa babirwa bwate babasomya abalemi naende bakabe bintu biria asege tutogoroke insurance in case ebimeri ebi bitabeti umulimi ise konyora asara insurance eri ya mwakana asara eri yako abukonyora abalemi chine chinga kichingia ase ogokinya obolemi bwaino na commentary gesa ase obonge ginko reporter ya egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred
Momanyi. Togotigana nera miruderi Momanyi bono goikase nsemene gotokomerana na Purity Ndemo yo gotumaje buna abawonchoreri yakorwa asensemendera jambili me omuchobo songo ni gobe muranganeri yokirenanse ko bonchoreri yamaiga yokobe kwa ase chirejo asabono baganiko igoli bagakonya arasanga gokorero bonchoreri bwa borobochorwa senchera yobwekirano. Abonchoreri korwa echiro ya daraja mbili nigo barure ebirero byabo ase aria bagenderete goetera. Gokwana negeta seni gya Ndizi TV nigo baboririe serikali ye county ya Kisii kobeka emeroberi ya bene eriko bakonya. Mata gesare no yo mobwa bonchoreri abuo yote bagesa banganya gochia siama gacho Amayia ebiashara bya iranire inse. Iga mechando tobwata se